بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا دبی جارکی آف آگر و احلاقی خوش گیش نهف بابرا هوالتی کرنه. ایجا دبی پرسینه جه آگر پرسینه گوتنه تکی تچی تچتکی بکیرا چتی لدنیای یعنی انسان را فایده چیه؟ آگر دبی از انسان را فایده دیدم. مثلا لسر من خوارنا خود چه دکن، لسر من آوه گرم دکن سری خودشون. شوا که پر تعریبه مثلا دبر رونکایی زفستان مثلا پیش صوبا دخن صوبای مثلا از صوبا دامه هندر گرم دبه پر وکی دیجی فایده من جی انسان را هنه. اما دبی جانا دبی که از ورم خزبه از مالا خلقت شوتين اش کنترل درم ورم خزبه از مالا خلقت شوتينم جانا از اورمانات شوتينم جانا از اردا زادا گنما جا نیسکان وکات شوتينم جانا جيجي از گندات شوتينم و باجارات شوتينم کس خل بر من ناگره کو خوشکایی به از فایده ددم انسانا اما کو نب خوشکایی به از وان فلکتا جی چیت کن. ایجا جا آگر ده پرسن دبین روکی کت هندا بفی اما تلکوی داری بفینن هنی حواله هفن یا آو آگرو احلاقی خوش آگر دبی اگر که از هندا آبوم وچا لدورا خو بنرن گوا جیک ادور دابم بشه به رونکای خویا بکه اگر برو بجوی دو داری گوا دوش کر درکت اون زامن الوی داری ما خلوی دی بگرین اونو ورن بام آو احلاق دبین ولا تا پر خوش خبر دا حقیقتا yani teşekkür ederim امسر via بيجن تنه. جاوید پرسن دبین ای آف تچت کی تلفت دنیا بکیرا چتی فایداتش انسان را چیه؟ آف دبی از تشکی پر خوشم جی انسان را فایده من پر کی پر هیه و نکارن فایده من بجمیرن. انسان گاوا آوه نخون و اشتینا بمرن حیوان گاوا آوه نخون و اشتینا بمرن وان زراعتك دابين اردن بجن فرنگيه بالجان ای صوت آوه نخون و اشتینا بمرن داره وان داره میوه که نجم به و عشق بفن وان آوه دخن بره گشت به کلیل که بدکه میوه دگره انسان وان میوه دخون ده باراجا دا متوب دکن دخن بوریا دشینن باجارا خل آوه دخو خل پیش سری خودشو که نجم به و خل گنی به و بچوخ بشود تشکی که خپه بشود تنکی و گنی و کرم تکمن جانی وی و سپی تکمن جانی وی و کش تکمن جانی وی و انسانش انسانا برفن و هر کس گنی به o vekî dijî feydê min ji însan re heta ku hûn bêjin pirin nayên ji martine feydê min ama ez werim xezebê li însana ez malê wan xira dikim ez xaniya wan xira dikim ez bajara xira dikim ez pira xira dikim çukî ez dikişim hev bi pirayî etim pirê ku li ser çemana ez wan pira xira dikim ez dara kok vera dikim ez xaniya ra dikim ez ereba ser avê dibim İnsana ez dimrînim li ser avê dibim ez feleketê wa pir mezin jî çê dikim ji însanan re. Pekî agir û ehlaqê xweş ji avê dipirsin dibên ku tu rokê hinda bivî em ê telkurê bivînin dibe gava ku ez rokê hinda bûm şereşer gava ku hat dengê min heye wî dengê takîb bikin û nêwerin û nê min bivînin. Agir û ehlaqê xweş
ji avêra dibin wellahî dibin te pir xweş tarîf kir tiştî ku em ser viya bêjin îdî tune yanî. Agir û av ji ehlaqê xweş dipirsin dibin tu çî tu kî ji însana re feyda te çi ye ka ji me re bêje ehlaq dibe kî ez însana serê civatê didim sekantinê, ez însana dikim meriv, ez însana bi başî mezin dikim ku ne ji me be wî însan hevdû bikujin, wî însan diziyê bikin, wî însan vira bikin, wî însan guneha bikin, wî însan li qarşî Xweda rabin, wî însan diya xwe bikuje, bavê xwe bikuje wesaîre însan li hev nakin. Wî herb derên nava gunda da, nava biraya da, nava bajara da, nava dewleta da ez tiştê baş însana dibêjim. Ez ehlaq olarak ez bi kî rabim? Ew însan vira nake, ew însan ji diya xwe re sagîlî ye, ji bavê xwe re sagîlî ye, ji zarokê xwe re edaletli ye, gundê ku lê ji însan re edaletli ye, ticarî tehdê nake, ticarî vira nake, diziyê nake wesaîre ez ewim yanî. Pekî dibên ku tu hinda bivî em ê telkû derê bivînin, hala dibe ku ez hinda bibim hûn êdî min navînin. Gelek însan dibe min hinda kirine êdî min navînin. Çikî li min nagerin. İhtiyaca wan bi xerabiyê heye, ihtiyaca wan bi başiyê tune ye. Mimkûn be dibe min hinda nekin dibe. Ti carî min hinda nekir ez ji însana re başim. Îca gelî însana ev ya hikayekî ye. Heqîqeten dersekî pir mezin tê de heye. Em çiqa karibin em ehlaqê xwe xweş bikin. Bi ehlaqê xweş meriv li civata dimîne, meriv îşê xwe dimeşîne, meriv daîra ku çiketê bû memûr xerc bê meriv hez kirin, meriv vere fabrîka însanekî camêrekî bişxule ew ê ji meriv hez ke, ew ê nexwaze ku meriv ji we derê derê. Yani çi îşê ku meriv bike ku ehlaqê meriv hebe ew ê xelk ji meriv hez ke, merivê başî bike. Ama gava ehlaqê meriv ne baş be, ti kes meriv hez nake, meriv bê îş dimîne, kes îş nade meriva, kes bi deyn peran nade meriva, bibêjin viya virek çi ye, bibêjin viya ûçka çi ye, bibêjin viya mêra dikuje, viya xerab e, wê xelk bi tilîka meriv nîşanî hev bidin. Îca weka ku agir û avê jî gotin çi dibe birave em bi tedbîr îşê xwe bikin. Gava binê av dibe çi ku ez pir zêde bibim dibe ez felaketa çê dikim. Agir dibe cana mala xera dikim. Ama ehlaq çiqa pir be bi însan re hewqa baş e. Ti kes ji zirarê ji ehlaqê xweş nabîne. İnsan ji ehmeqiyê, ji xerabiyê zirar dibîne yanî. Îca em li ehlaq bigerin. û bir ehlaq bi ehlaqê xweş bere me re bimîne. Em însanin çünkü Xwedayê Teala Qur'anê Kerîm de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim bi min însana mükemmel çêkir yani. Bismillahirrahmanirrahim ayet tadbîr hemin لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم bi min însan mükemmel çêkiriye. Heqîqeten Xwedayê Teala me mükemmel çêkiriye. Yani çavê me tam di cî wî dane, pozê me di cî wî dane, devê me mesela devê me pişta me dabûna me kevçî ava bidana pişta xwe deka me çav bixwarina. Yaxud pozê me binê çekê me dabûna me bidana virêşka gelo bîna wî çawa ye. Yaxud ev bûyrin yani organê me dinê em bêjin li van de rabûna yaxud roviyê me ji derve dabûna Xwedayê Teala muezzem me çêkir yani. Ku çavê me binê piyê me dabûna gere me piyê xwe bilind kirina hê me li dinya binêr eka me çav bire dabçûn yanî. Îca Xweda me însan çêkiriye. Xweda ehlaqê xweş bike para me timama. Emrê dinyayê do îro û sibê ye, do derbas bû. Sibê nebêjî em ê bigîjîne negîjîne. Îro em çiş xwe bikin em bikin. Em bi ehlaqê xweş mezin bibin. Kî tehdê jî li me kir em bêjin Xweda ji te razî be. Em jî ra du'a bikin yani. Em jî ra nifran nekin em bêjin ya Rebbi tu wî hidayet bike. Ehlaqê xweş, ehlaqê xweş, ehlaqê xweş. Hûn te bimînin di xêr û xweşê de hûn temam emetî Xweda bin.